Hi guys, welcome to my YouTube channel Kaipolang So Vlogs. Pini na itong fan keman pi video bangke donatum dili pini na itong paklang konje bangke chili chicken koson si kasi marma mande koson si kasi lama na itong paklang mon po lasi pini bangke lalo video bangke lasi na itong tak kitchen bangke jodan nang lang nonot lapen details nang itong nang lang nonot pada chini thai po lasi nang lang nonang pajut pame kanom donatum lasi non bangke dili pangceng man polante la halo donatum chili chicken non nili manai po la bangke chicken ke fry tang lo o la bangke non jang chulong fry nang lang ansi ang par ke puthai konong bom po nang tum nang lang non bom la non fry po lasi fry det pen kopi piesin si non thai kon chulong ni nang tum nang lang non tangte fry pon phit pon non bangke la bangke capsicum pen pias lo onion la bangke dice cutting lo la ta dice cutting po la penta la ta dice cutting lo la dice cutting si pidun po chili chicken dry long ke chili chicken long an banget dice si dun po la pen ke non ang kaprek nang proklang po la bangke garlic fine chop lo la bangke ginger fine chop lo la bangke green chili dice cutting lo donatum la okay lo mejar bangke la si non bangke toast po mosola ko pipisi da kita amjima la penke koson si kase mari man nang tum nang lang non la si tangte pangteng kon phelo na la phana bangke fry ven pulo ja la ke order pe lo ho la ke fry ven po la dak mo da ko pisi pitu nang lang ma dak nang tum phan paklang kon po kecheng pen la bangke dabu po dabu po donatum la bangke non dak la dabu ke kanggu i phan lo already of the fry tang lab lo jo la si tangte pangcheng pon philo nang nang lang non dak ko pipisi ke pima ke damma la pen ko pi mosola sedak ke pidun ji man nang tum nang lang non de donatum la ga jang thulo la jang thu pi lo la penda ko pisi ke dam tulang man nang tum nang lang thu bomon konta jang sini pon bom po donatum dei ekdom kelang mang pa junut thornon katri non asapta lasi nang lang non pa mon nang litum ta chini pon po nang litum mena mena hata mu klem thek po la bangke pomen ni nang tong paklang lo la ke jong rapet po la bangke chili paste lo lage dry chili paste la bangke inti lo white salt la bangke ajinomoto lo lata mosola lo la bangke white pepper lo la bangke soya sauce lo jo Di nona bangke ande ni donatum non bangke complete lo nang tuman paklang kon lo la pen kopi kosona mosola sedak dama la si thekonong lo pot la si mo next video long le chatong hunang la son thot food vlogs ni liwan bom lang la si non kilang dit lang phong sa minang le tu punang lang non bom la pen support ha
kai polang so vlogs channel phan tame un an pen like comment share subscribe mon donatum takte mo next video long le chatong na